Feliz sábado munasqa kuyamasi. Kunan día noqanchik qayarispa kasun Diospaq qillqasqanta ñawiriyta. Pero cuentay munayki imaynata runa Zambia llaqtapi Angus Buchan sutiyuq. Payqa tiyakurqa unay tiempota Zambia llaqtapi. Chaypitaq paykuna mana aska cosasniyuqchu kawsarqanku. Pero pay riqsirqa señor ninchikta chaypi chantapis entregakorqa bautizupi. Chayta ruwaspaqa Angus kusisqa kasarqa anchatataq munakuq creeq señor ninchikpi. Día payqa alistakorqa hallp'api p'utunanpaq papata. Tukuypis nihkarqanku, mana nima poqonqachu chay hallp'api, mana para tiempochu chayta p'utunaykipaq, ama chayta ruwaychu nispa nirqanku. Pero paytaq qonqorikuytawan chay hallp'api señor ninchikmanta mañakorqa, hinataq p'utorqa papata. Semana pasarqa, mana paramurqachu, killañapis pasarqa, nitaq ni qillatapis lluqsimurqachu papamantaqa. Chantapis tukuy asikorqanku kayta ñawiriytawan. 15 tawa killamanta pachaqa, payqa makinaswan hallp'aman hamurqa. Chantapis allachispa karqa. Mana creegichischu, pero payqa urqurqa hallp'a ukhumanta ashka papata, chay ukhupi pakasqa kasarqa papaqa. Señor paq bendición ninwan, pay tukuy fe, tukuy creesqanta churarqa señor ninchikman, chaymanta hinataq ashka papata allaspa karqa. A veces noqanchik mana creenchikchu señor ninchikta, pero Angus Buchanqa creespa karqa tukuy sonqomanta. Chayrayku kunandia ñawirimunani kusqa qankunawan kay libro de Mateo capítulo 17 versículo 20. Maypi niwanchik kayta. Jesús paykunaman nirqa, imaraykuchus qankuna pisi creyniyuq kaykichis. Seguraychis creyniykichischu, huch'uy mostaza muhu hinallapis kanman chayqa, kay lomata niwaqchis kuyuriy hank'ayman, puriy quchaman, nihtikichiktaq payqa lomaqa purinman. Qankunapaq mana imapis mana atiniyuq kanmanchu. Señor ninchik sapaq ninchikta mañawanchis creenata paypi. Porque sichus creyninchik kanman, huch'uy mostaza muhu hinallapis chayqa, tukuy imata atisunman. Tukuy imata noqanchik hap'isunman Diospaq bendición ninta. Imaynata ruwarqa Angus Buchan Zambia llaqtapi noqanchispis kay pachapi chayta ruwayatinchik creyninchikwan señor ninchikpi. Ama qonqaychu kay sábado munasqa kuyamasi, familiaykiwan kusqa, takirikuspa, ñawirispa Diospaq qillqasqanta. Bendiciones.